enti honorable Hon Abronye ye bro regional be chairman one NDC government no abe clash as to how treat teachers for ewo Ghana hanomo me man chire mu no a chire wadwen ama me ewo comment section how you Penyah broke media me so say ni di mu over like video no that my subscribers and na click verification icon latest update na ba chire wadwen da ma me ewo comment section me so ba so no a for so anya bi ahwe odum say enche bia ana bro bra ka teachers for esu we get newly posted teachers there be ana we get teacher train but teachers for omu ye omu jacket to da bi o ma ye adwuma jacket to da bia no mantwe omu su asem nyina ne se ye wa allowances bia se bosime na teachers for na ketua ma omu a na allowances no ebeka ho baako CPD, that is continuous professional development allowance, baako digital support allowance, baako all year round work compensation, baako book and research allowance. That's all these allowances no ye calculate the ka omu boss market na ama mu ayedu kakra ama ink abemu kakra se bia emu ebenya weight kakra. But 2025 November we mo no boss me say aban ni tua kan aban ni kire mu say dabi o controller and accountant department kire mu say omanya system breakdown. Now system breakdown na omu enya ye no it never affected the whole salary na emu no just one side allowances na ebeka ho no system na ntua alawa no system na ntua you say killer ntua killer ntua what say and system bay o jira mu say o mala omu salary na ba fixed aba but allowances na ekeka o market tua ho no alawa na ama control of jira mu say omunya system error omu initiative payment no omunya system error. In system error no it help in only the payment of the salary. Now I just wonder are there any bomba akwa makakoti amount me say 10,000 bomu 10,000 e the system na nkasa echem ekoyi only the salary ekotia say ya say we katiri kgd kula anya say we say all you do muhwe ogana muhwe eno ana kwa me bafo Abronye one John Mahama government no abe clash pa nya sempuma nyina na bosome bia ye de maomo na afi we de eye November abana de krata ba bonten say omo face technical challenge to effect the payment entino omo sra teacher for so omo ntwentwen so na next month no omo hwe no omo tu omo ka enye technical issues bia eye sika no na mfiri omo ma wallet message Minister of Finance me mama teacher for nothing say me investigation amaye ekire say Finance Minister emfa warrant enkonko ma controller and accountant general say a teacher for digital allowance any professional development allowance no ontua November yi empamamo warrant bia emfiri finance ministry enko controller na controller de ontimi nyi aban ne ma controller ntimi mfa krata ma bonten say finance minister emma ne yefre no warrant say onye sa payment no ontimi nye no controller will do that etinie controller beye ne say obeye damage control controller the release beba ne PR department ni yenim omo as usual no say asɛm bi sa ba kwambe ne yebefa so aye ne nkrofo no bekasa na kwana yebefa so aye ne mo bekasa ne say yemfa release mra ne yema amanfo ntiase say digital allowance ne professional development allowance amonsanka na November no mu no eye technical challenge bia wamono controller na face ye mamati ase ne ya reporto e de amamo na nwumire say eye Honorable Ato Forson emma controller any warrant bia se wo muntua atitafo ka
ana professional allowance say your professional allowance you say your digital allowance you warrant be free finance minister ho emma controller ho na mom controller na adi ntokwa no enam say womo na waye sika no kom various account mu ntino ono no save aban no controller defend aban no controller ye damage control controller pese o control mo temper entino oba ba ka kire mo say oh bosomi we de no say de afi bia ye de mamo na MPP pension ye no afi we de no ye nya technical problem entino mo ntwentwen so say be ya 18 December mon sabeka no enye no kura da say o manya technical problem bia namum warrant in free finance minister Hon say allowance no yentua etino teachers union mo letter na aba bonten so a mo register mo displeasure on the government failure to pay more yearly professional and digital allowance and ne kwan so ano no esese mo position man pusia next month so no emma because esese warrant me ka kire mo asem we American fair wages and salary commission nim Ghana education service for nim ana controller for so yeden enim pefe say warrant be am free finance ministry MI na mom omo na agi defense a defend the aban say you be file defense on behalf of the government enti yem pe bibin kan kire ye teaming teachers ya allowance yes say ba no wo mon sanye den enkan ye na enka teacher for de money NDC ti ye pa because ni MPP ye bia no a teacher for 2024 mosimo ni nye ho see a team for teacher ni anoje 800 in 2016 na January 2025 na teacher ni na katua MPP be free aban mu no ye ba 2016 na professional teacher katua ye 800 Ghana na nei ye free abamu January na professional teacher katua dur 4,000 plus over 4,000 na teacher for say MPP aban ye hwe ni aban na ye no mani nso enti omo pe aban foforo aban bia detracture omo say obama omo 20% allowance ni MPP ye ni nso na mom ni o hye ye bo foforo no enu ni ebekwa akodi akire ye yire fiye ni NDC de ye 2013 to 2016 because a teacher for bia ba ebia 2013 to 2016 no mo ye nkra no mo nko secondary school nwie ye na mpo omaba be ko training college ayeden awie enti obinum tama teacher for binum kwa ahokire mu no na bia fe na binum start SS1 na fe na ebi kura binum atwere BC enti eja teacher for ko mu no ebi o manhu enti mu a mo ba join ne yese NDC na eba na fe na NDC ba abehwe teacher for no aban timi to akatua mu a ma fe de akatua ye tom no salary increment na chi no na still no TUC teachers union to ntasuogu MPP so bro MPP aban emwo kasetia party no kasetia aban no say ye kwa koto aba ne ye bakire mu nyansa ne ye beto aba ma aban papa ye den aba aban papa ne ye NDC nokre NDC se teacher for bo eka se oba obe make sure say special allowance to teachers or the more montem or mombe yebe pursue or to rural areas. Yet, allowance be more.
So can page 42 of the NDC manifesto. Also be introduce special allowance 20% of basic salary for teachers who accept postings to rural and undeserved communities. Na yasana ensure or say prioritize the timely promotion of teachers and ensure the availability of funds for their remuneration. Nyamana menka NDC manifesto 2024 resetting Ghana. No be make sure remuneration biya won biya a teacher for ye de be mamo. Nin term sure or say timely. Some person mutia or say prioritize the timely promotion of teachers and ensure availability of funds for their remuneration. Bacho near ne amai amotra hon letter no. Enya remuneration ni bi no. Enya remuneration ni bi no. Enya remuneration ni bi no amon ka teacher for mon kama mentie. Eye bia. Nti eba ne say na ban ba be kire mu na yenya technical issues na ye face say na controller ye say technical problem bia ni controller internet kura bia nkoka internet ne ma ne ntie no maka say omo ye various transactions patuo bi si internet ne so nti ama omo ntimi nya adwuma nti transaction ko mu various banks ama monsan kasika ne yetie ne say warrant bia emfiri finance ministry nyene emai na monsan ti ase say e bose amuhu ye ne bia no eye bose hunu sa bose we ne yede dada amu and teachers union de kratai apia bontene say aban no man ni ye and okra ban no man ni ye san said the new patriotic party e wa ban mu no a ye de saade we ba ye honorable Matthew Poku Prempe e bra no ye education minister e make sure say a teacher for professional allowance ne digital allowance mon sabeden ebeka emfie nwotwe a ne pension be implement ye under MPP ye to akatuam na sa allowance we so ye den eba professional development allowance no kwa ye 2400 digital allowance ne ye 1200 and to kamboma 3600 na be pay so e wo salary MPP nsa no adwuma no nti ka bosumi we no a teacher for ne hwa animu kra no onim se 7,000 to 8,000 there et say beton account mu because all ka 3,600 no eba no ene ne monthly salary na nkasa onim so obekọ bank there na 8,000 Ghana ye de asum ebinum salary aba allowance ne na anyere ama ebi so the allowance ne salary nyina ama allowance ne de cross board say ama this month no so ye na manfo ntiase say a teacher for binum salary kura ama kura obi o say obe ensure the availability of funds for their remuneration pay their bosumi kwaso ya a teacher for binum close to 35% of teachers in this country no woman monthly salary ama another dua mena mo kasai what the allowance ne to nchen a salary ya ankasa no
close to 35% of teachers akatua ama GS staff in general close to 35% wamakatua nyadai ama and we a fat a diendia abanya wodi ase wo wayimu se wo be reset Ghana reset ne se MPP tua nkrofo ka oso ba be reset ye nyaade enti yenkoye kɔ ye no obi ani asem yakɔ akɔtena fi na mom ene dadwe ya me na mo kasa yi no a teacher fo binim salary ankasa emaye ye de allowance ne to nkyɛn ne ye ka salary ankasa wo mo nsa nye den enkan but ye ka no enye obi na abo teacher fo dua o ye wo dua bi wo ha wa ankasa na abo ho dua bi wo ha se wa wo bo ho dua ene de me nyini se wa abo ho dua dua obi wo ha wo ba bi o so obedane me de me is at the end me I don't believe it se wa wo ka se wo ho a hwe no wa anya gidie wo ba bi a se obi betima tu sa yade na yede ama anya no kreda anti sa wo hwe atete ni asotwe yi a teacherfo ekomu ya bibia no we betima wo hye wo mo because wo mo na aba mo hudua ye to abanya katua mo ma bi ka teacherfo ama utimu se eniema ekoyie enso ebenya Professor Jampo nom no ma ba bonten se nye ene odidi bosome Professor Jampo akatua danema ene yentua moka no Professor Jampo wo fine obaka se nye UTAC asem enye UTAC for na yemfreye but salary increment in general na onka ho asem yetimi to aban adwumafo akatua mu 30% bosome mu beko na edam ene yeto aban akatua mu a om se 9% enso beko bang na 1% na abeto so eno yenti say Professor Jampo enko ebeka say muntinsi mountain na munye demonstration yenti se on beko akopa media house bi atena so se yenidi aban atem yenidi akofo ado atem yenidi baomi atem enne enam se odidie no ye ka kire mo say 9% but in actual fact no sika e beto so amonsa kan ye no eye 1%. Ti ye dia banya dwuma efu anim atwitwi fam MPP ye ka kire mo say ye 15% ya mo beduro na 15%. Ye ka kire mo say ye tum 10% ya mo ba kona 10%. Eye 23% ya mo ba kona 23%. Enne NDC abantimi ka kire Ghana adwumafo say ye to akatuam 9%, mo ba kona 1%. Producer for data no to so MPP salary increment data no fato so say MPP 8 years akatuanto mu bia ni wa eye below 10% and so na Ghana adwumafo etan MPP edi MPP atem di nanado atem edi baomi atem se ebeto aba ayeden atiam MPP 8 years akatua bia nwa ye de ma adwumayefo a eye below 10%. Mo evidence na mo fa makire na mo nguma nimase bibisa ni ho barney reset na mo kofa baaye no samo se mo reset Ghana nti ye reset mo salary nyina aka ho esese Ghana adwumayefo ti ase se President Mahama Kasa oba be reset Ghana into oba reset government workers salary nyina ye den aka ho because eno na mo pe na mo kofa bae
because Dr. Mahmoud Bawumia we need 2024 nka all my year reset on government workers salary dabi yes I reset no because mo ye adwuma e de asomoman no na adwuma mo ye no eso ani etina MPP aban na nado Bawumia government who say eba revenue ayede edison or minor government workers ye adwuma ma oman no productivity kosoro enti yamwa omo na omo so no ehun han omo so makatua ne timi pagya ana ukọ pension yie na se wo ye adwuma na se ye wakatua nya ukọ pension etesen se munim adwuma efuo bi a omo ye adwuma mire bi atwam akatua papa ni ho na o makwa ahomgie mu bra o mo bra enei pensioner bitimi kodi lie so akokora okitapoma abrewa kitapoma sika okoyi bosomi ni nyina no 400 Ghana obitimi di lie so akokora abrewa me kwa akodi me pen bosomi aso sika okodi no bank nyina no odi betwitwa age ne ho no as a pensioner no 300 Ghana di entre man basa na wuwa adwuma mu no wakatua ne nya papa sign ye tia to ho sign now dey ya wo senate contribution na tena wo dia coffee wo ye adwuma ani a start na bisa ho question say wo nananom wo papa nom wo maame nom wo fa nom o madi kana ko pension no and no mu delay so o ko pension 25 years ago 30 years ago 15 years ago o delay so ko yi ni pension a 300 Ghana 400 Ghana no wa bisa say waduru ne nkwakura bremu no obeto pressure duro yade bebre sugar wom diabetes ajibo dinafa pressure duro pressure ajibo dinafa yade ba sensia sika ordinary botomi nyina as a pensioner 300 Ghana. In fact, it was Nanado and Bawumia government. And the policy bar say, Ghana ha, we a pensioner with immediate effect. Any kwansa o pension will withdraw a coffee a year below 1,000 Ghana cedis. Nanado and a disadi and a buyer because your pension nan krofo binum agia na reho eno mo de sanche no e ba ye say yenhwe na wo mo withdraw 300 ne 400 no yenya bibi emfam wa wo eye MPP aban ena de sade ne bae nti bi wo ha na oje 300 afi de obekọ bank no na ban na afri ni pemu akọ support wo mo nti na ekọ bi 1,000 Ghana nanka yemfa ne se 300 no nkoa ebe da to pressure duro ebe da to ayi sugar aduro ene ne keka ho entiminto wa wom se say no bisa ho say sa ban no kwaso at the 1% here. Wow, what 3 years? I'll be pension. Wow, what 1 year? I'll be pension. Wow, what 2 years, 5 years, 10 years, you know. Besides, who say pension bank and I do coffee would near a banway, Subanya banway, a frasier, a danady. Besides, say. Subaya banyi afrasie dana die no yes yaka wodem kop pension no bisasa wonso ekena ubenya sika to diabetes ya duru ana
fiase bisa ho sa ban ka kire wo say wa ma 9% wo be kono na ye 1% ya ye ka kire mu praying so ye aban adwuma ani ne se wakatua nya fatu tim say wo pension eno na kire wo pension a wo di kofie se fatu tim say wo ye government worker na se wo salary monthly salary enya e kire wo daachi wa brabo a wo bebo e wo bra wa ko pension because your salary ya ni e wo tiato wo no so for pension no eye ansa na wanya bi so ade aye dai abobra na fatu tim say wo ye teacher ni na oba kira ade 35 years 40 na oba kofie one man sidane na diabetes real o to pressure dro o to sugar o to way ya na yade ahodo ba miensa nkokora bom o mire wa bom yade ahodo miensa na utreti a na o pension ya na san hand dan ya because 35 years no enam se salary nyenti no wo kira ade 35 years wansi fie because wo di bi ba hema nti ukosia ma o mutimo odena ono so nya adwuma na ono so start be de ne family nti baabi a papa beda maame beda nya na sem akwa bia me ma na adwuma onya adwuma wie ya sarare ni beto mu a me di adwuma me ma no because se na minim se ne papa ni baabi da timia me simu pampan ko pa adwuma ma no Sebe ya obetima kura obetim di 2 years bi 2 years bi atima hwese o papa benya no maame benya 2 bedroom bi edo omutia adwuma no wie ya de next yini say ono no send me wedding invitation na nkam koye kura ka menim nyansa sanka me ko sa wedding na ka menim nyansa me ma wadwuma na ma ho se wo situation ye ensuo twa etogu papa no maame so ba bi omoda no enye wo tiata kwa me dan na ahwe school me mama wadwuma ya fa wadwuma wo ba kwa akosiesie fie ho back pay ba ne ye no kra nse tama okọ school no okopay abaya na mpene owie school tena fie abaya na mpene ni mahwe me man adwuma nya sika na no okoye na abaya na tiase because abaya na hu say afedi one akwa ne nante a ekom nyere enne no nti 2 months time no ade wedding invitation send me nienti amede adwuma ne man no omfa ho say ne papa takwa me dan ne bebuo emu o ono de wahia ne dofo kwa akoware oba na mre na ehia na wantwe ama no me man adwo kwa politics eya anso kwa bie wa no akan ukwa bie wa no akan oran akwa onye ni papa mentoaba obegina ba bi ni obeka fa wo ho no obi a otwam beka se wo su nipa bone no ema wiase da ya dibia omo dia ye politicians bebre ema omo sungu omo yam odi Sunday me ana me deme papa wudna edin si se akwa we wedding de mi si okra oruma me fa menko o me fa menko because men try nya nkwase adwuma biem enti wo mu sesi as government worker na say na aban no be kona na abanya oto aban adwumaefo akatua na ye ne ya because one adwumaefo akatua kwasora they will go to the market and buy. They will go to the market and buy.
And now number bia. Yes, yentadie, yes, yentadie, nientia ne say, yentua suppliers ka, yentua contractors ka, abanye dwuma efo akatua akofo ado de mom monso mo say economy ne ye. And so niama papa akofo ado ye no momo say enye no. Enu mom na dwuma efo na enjoy. Koko ayento koko ye. Ya dada koko akuafo ya ditumi na firi omo wawie nti ye be safa omo ho enne MPP nete so a nka koko ya ntokora no kanye ne 4800 enne edasen nti saa niema ne nyina na aban no tena sika ne so a o ma sika ne nkofam honom no eno no ka ho bi na adwadefo se ye ntwade enne teacherfo ya ntua omo kai da ben no mbetia si dwama kwa akoto niema because by 18 for ya ben Christmas munu teacher ni ani sika swa no utua ne kantema saa mirei ena obetima to bibi a prepare ne ho for the Christmas no but wo the teacher ni ko December dia because by next month no adia eye 100 Ghana ye de be 200 Ghana because ye 250 Ghana. Next month, no, a dear teacher near baton this month 1,000 Ghana, no, or baton 2,000 Ghana, because Obia fi say ye di brunya, and to mamento to niamum. Not just a teacher Nina 1 triana car this month, no, and San Fana allowance yanka hono. One ya bibi, Niscano de man and ano de codi brunya, one Fabian see for a dime, one Fabian see for an cement, one Fabian see for an pension. And then a reset no so na mo pedia ya baboa mo mamonsa me to me nka say boso me kwa akotwi chok wo JSS ba bia ye atra ho me nka say me kope chok bia atwi chok bia atwi wona so betwi chok ana MPP say ya baboa na ya fa wa free 800 Ghana cedis to over 4,000 Ghana cedis. Nanka fiwe 2025 no si yetu akatua mu 30% ewo MPP penso a 2025 kasen ye de be mamo 2025 kasen ye de be mamo kaya maso awom nanka asu nanka monso adwumaefo no mo komanim na mo hwa mo ma mo bede mo ma na mo bede mo nso mo daache pension hwenya ya se obagye adwuma akọ pension be wie na fiewura da bia no abebo punum wanya sika na ma no so wakọhwie wo kira ade yes wa mobra won kwakura bom 60 something years. Now go so your tenant here. Hey, serious. Na mo misa wo mo ma fam. Mo amugusu wom no. Mo misa teacher fo na wa makọ pension years na omugusu your tenant. Ateti omukom. Enu nti na MPP hun say. Abanya dwuma efo inje na o makatua yenya ne yie. Abanya dwuma efo say yempe abanya oye adwumaefo akatua yie ye panie bedi tro a teacher fo epe abanya obedi tro epe party obedi tro atemu ye teacher fo a mo na yese mu ntichi nkrofo na mo teacher fo a mo follow for propaganda. Public sector workers mo follow for propaganda by teachers and nurses. They are easy to convince with lies and propaganda. Say during elections, more NDC for timid propaganda, and then troning na that timid you votes. Our Ghana ha a teacher for and a nurse for. One would your time be NDC power more dada or mono, one would him dada or mo, no ma boy man no, edomagu konomu. And no, Anna, wama dada nurses and teachers. Edumagu konomu, enemone.
kyerɛ wadwe ma me ɛwɔ comment section. Aha yi Penyah Block Media. Aka.